Hai Mei, ada di mana Mi? Oh, lagi apa itu? Oh, tiduran. Udah makan belum? Apa udah? Kan Abi belum ingetin Mi, kok udah? Muntahin sekarang? Oh, enggak Mi, cuma bercanda. Mi, Abi nanti mau balik pondok. Minta tolong jaga diri baik-baik di sana ya Mi. Ap, tak beli kan tuh? Iya beli ya Pak. Saya beli aja pun teleponan melolo. Iya maren Pak. Tapi dong. Bila kau tuh. Kemarin itu Pak. Ya wes tuh le. Lah ayat siapa kirim barang. Jelas tuh le. Assalamualaikum Mak Bun. Waalaikumsalam. Kagak lah. Masuk. Ternyata ketung dah iya. Mai masuk. Tak langkong semua orang. Tajuk lah. Beda apa le? Tolongin cuma pesen lah Mak Bun. Aduh, pasingin cuma pesen malo lumun kaki pron. Tahu deh yang kok tema mati le gila. Tenang. Kopi ni nom ke lu? Ya nama ya Kak Bun. Lah cak nom. Karau boy. Iya nom lah. Payah cak reng kopi segelas sih karau apa. Tos ke lu. Dompet. Sungguh apa Kak Bun? Cuma berapa kakek? Cilan. Berapa ya? 100 Kak Bun. Iya. 200 Kak Bun. Terus
Arya berapa? 2.700. Arya. 2.500. Ya, Re. Banyak. Sabi ka bun. Iya. Sekelangkong ka bun. Bagus. Jela ko mo lay ka bun. Oh iya, tak apa. Ka bun. Tengah teh lah. Di ka bun. Assalamualaikum ka bun. Waalaikumsalam. Duh, lah beli na. Thank you, Pak. Kenapa mangkat tuh? Thank you, Pak. Boleh kena minta sampean. Oh iya ya, bapan si buru oleh yang cuma terus boros ya. Thank you, Pak. Saya nggak bantu acara begina ya. Ntar Pak, aku lu berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya dong ya. Iya. Abror. Kenapa, Pak? Sabeli ya. Kok pelengan, Pak? Oh. Bodoh boy kapan boleh ka pontuk pelengan. Akal ka dia. Aja kalar ya kapan belian ka pontuk ker mah kelenger apaan. Kemarin sebab kejeding kaki bingung, mau dibitung sampai telo tak cek. Situng. 2 telo. Deki. Kok boleh lima, Pak? Oh. Jaki ngucol kembangan hari ero mana sang ngoposang kaki pan belian ke pontuk. Bunyi tengah nak pan yar piar sekali. Sabeli. Kok tak beli ya, Pak? Tak boleh ada marah apa sambil minta beli ya. Kok terotit ke YouTuber? Aduh. Tetilan kro setia YouTuber jadi ya kaki tele sengke saya beli ke pontok. Abeli. Kok na beli? Ce aber YouTuber. Dari pak kroken kening pepetok bingo no. Na beli. Kalat tas. Semuanya ndak, Pak. Kok tak beli ya, Pak? Tak boleh ada remah. Ndak, Pak. Kok makin paten tu tak apa, Pak? Tak beli ya, Pak. Deki. Cotot pakai tangan dia beli. Enggak, Pak. Tak beli ya, Pak. Tak boleh ada remah. Abu deki pah potong tang. Saboli ya, mayo magna. Cak la raja. Aboli pokon gak kemarin plat anda aboli. Tek pabinin na bingo. Aboli ke atas ya. Deki. Tulian Cabi David. Mayo si aboli ya. Kaki lah pun pakun boy kapan beli atas pah nih kene ngak jadi ya pah croaking sehem body ngak. Mayo saya beli ya. Kalmana kallah.
Mayap toronap. Aduh, payah. Alon cari ya. Payah aku kena kan tepo to ngomong.